badge. Okurugirira ahari Chikusa Mustafa ori chairperson ow'akakiiko ak'ebigwererezi byaho naho nagira ngu obwo hati batireho emiringo ey'okubasa kumanyisa abantu na n'okubahereza amakuru bukyari kare kugira ngu babase kwetebekanisa gye. Then tuwite abandi banyikyethu abefau babiri asa erisetuwathikya omuthuhererya automatically Serengeti mwarusi lwe Nyamwamba babiriraho equipment ekekathuha information automatically ne kwa Kilembe Hospital kwa halya na hane yindi no kwa district headquarters. Then Save the Children yabirithuwathikya izikendi bikathuwathikya omuthunga eshandeko. Chikusa nayongera ahiga abebembezi abebyaro okureba ngu barahuka kuherezayo reports haiza kugwaho ekigwererezi okugira ngu babase kurahuka kureba ngu abantu abategwa ekigwererezi babasa kutunga obuhwezi. Then okwa bambembetya abaka wako emehetro ngeya amathwa ekiyaga kyetsende byalya tukasaba abembembeti baletesya report syeruba omwadakika yetukawula mu rapid assessment ibatuletesya report syeruba etwasituma Kampala ne Red Cross iyathuwathikya erirangirirya abandu abamathunga obuwathikya. Abebembezi bahijirwe okureba ngu bakoragana hamwe kugira ngu bamase kumanya emyanya eri kuba yatunga akabi. Gregory Maktosa ori chairman w'entebe ya kashatu ahabw'igomborora ya Bwera nagira ngu babase kuhinga emiti hihi na n'emigyera ari kugira ngu eki nikija kubahweraho ahakubasa kutatunga emitunga. Twabirihereryayo abandu abakehera emiti thukasimiraga edistrict ekasese ne Uganda yose haumana betongole ebiti bya government ebinimutwehererya emiti eyathuna muhera eyikahambaga amaghetse okwashanyusi eyikahambaga omuyaga neyindi miti nomwabithongole ebyo muli ngeripo foundation imule Eco Trust imwabya nebetisti hauma ne WWF abana mwende bakathuwathikya okwenda thukahera emiti nibwa nabakalema emushye y'omukahera byalya ebikaherera ku maghetse imwayerendera bimwamingira omwamusha mwakutsibu tukabwa tuti iwona syahwesya mita 10 wamabye olengo kwa Nyamwamba kwa Nyamuhasana kwa Lubiriha okwa Muboko neryo ababulekero kwa shanyusi syathu shangengenge iwona biwe bisyahwesya mita esiringa 50. Report eyakozirwe hagati y'omwaka gw'2023 na 2024 ekashanga ngu abantu omuri Kasese nibashira kuteganisibwa munonga unahabwe ekyo bashemirire kureba ngu habaho emiringo eyakozesibwa ejo eyamagezi g'enzarwa hamwe na nejo ekyondozibwe omuringo gw'ebya science okugira ngu babase kuronda okubakubasa kumaraho okwijirirana okw'amizi. Dr. Justin Namakora owayejumbireho omushomo nashoborora ari kugira ngu hashemerire kubaho emiringo ebiri eyokozesa nk'omuringo gumwe ogwo kureba ngu habasa kubaho okwetebekanisa kurungi. Bebyo abya weather meteorology abauma abano bakogana bulungi n'aba district okusobola okubeera nti batekayo sensors for example Kasese waggulu eyo mu nsozi okubeera nga bwe sensor bwe ziba nga zikwatiddwako abantu bamanya nti nno waliwo ekigenda maaso nebakubira abantu ba wansi WhatsApp abantu babanamawulire nabo bakolaganya wamu okulaba nti bakola ki bayamba abantu. Bunayongera hagira ngu okujwanza abebembezi abebyaro hamwe n'abatura omwasa kutunga amakuru nikiyambaho munonga omukureba ngu bayetebekanisiza ebigwererezi na n'okubasa kumanya okuba kubikoraho. Kolaganya wamu okwebitongole nakyewa government abantu ba wansi ba parish sub county chief n'abantu bonna kibakikwatako kiba kirungi nnyo kubanga kituyambako okukola ki okukendeeza obuvune n'okulwawo n'okusooba okwo. Obwo enjura eri kuteekateekwa kugwa nyingi omu kwezi okwa kashatu ab'obushobozi omu district nibahiga abatuura abahirirana n'emyanya eri kukira kuteerwa emitunga okureba ngu bahurikiza ebi bari kugambirwa leero bakwatanise n'abebembezi okwenda ngu habaho akabi babase okuyambibwa. Gashakwamate Isaac ahabwa Tayari West.